Giant MUSTER Rural Worker and Labour Union Thaliskan Block Akasin Kaban Rio Kalapalong Yaka 6 Annual General Meeting Ni Kajin KYNDUHLANG Jong NONGTREI Belasi Kabalalong Menta Kasin Yotrek Ulkalan Kod Ahajarapsan Hamadan Wa Suka HAKA Shinang MOODYMMAI West Giant Hills District Yak Lang Lapanya Da Uda Trangki Lakyang President AJMRW and LU Thaliskan Block Lang Kakong San Kong Mishila Thaba Kabadega Joint Labour Commissioner Labour Employment and Skill Development Department Kasorkar Jilla Kasimbot Kong San Kong Dayu 1P Yakai ka President AJMW and LU Central Body Kabet C Mary Toy Labour Inspector West Giant Hills Kinong Kitkam ka Union Kinong Shakot Sobha Bat NONGTREI MUSTER Role Hapo Kathalaskin Blanc Kabet C Mary Toy kum ka Labour Inspector Jong ka District ka IJ Ro ikani kaseng Kabala tre shitam ban penyo jimentoy ya baro lang NONGTREI kambalasngi hapo ka district pat ha ka Julahi baro ka we kabakan top nadu ka jingdawa ban penkiyo ka bainong sngi kila jingrap ni scheme jong ka sarkar padeng ka bai bam temen pension scheme kila jing sumar ka scholarship ban net pulie kila jingrap ya ki bakla na lor ki be dia ka kong toy kala ken tujur ka baro kinong balasngi bakin perung kerteng hapo ka Ishram Lingba ki Common Service Center CSC kanang ban yo shibun ki jingmentoy kum juru ban long ki member bapura dagwa penpoy ki kerteng shako office jong katanat labor bat kalong kum ki member ki day ban siu man la usnam ya ka by membership nakalyang kokong san jong kani kasingi kokong Mishila Thaba Kabadai ka Joint Labour Commissioner Labour Employment and Skill Development Department jong sarkar jilla kala ay ku place nan thamai ye ki NONGTREI bala HAKA MUSTER Role da ka bapentip baka sarkar kala tari shitam kat bala ban penyo jingrap ye ki nong bala ha ki ni kisi banwan kala ay jingro ru ye ka seng AJMRW and LU kabadai ya ki nong ket kam ki ba start but kiba syampang menteri ki kam na kabenta ka jingmentoy lang jong baro ki NONGTREI belasngi da ka bapensngo kani ka seng kalawan ra shibun ki jingmun bat ki rukam menteri kam ye ki scheme paper nata kini bai kini kinrang kini bayar ti bai thang bai ket kini ro pon du benai kini ga kini ki award kini ga I award kun di do project smart do kini ro pon du benai se pha dok tip lang ki bai ro pon dan hang ne ba di apply ki benefit jong buat jong ni jong ni kaya beding idan di form ma ki ha ban apply kum ba di pension ko apply benai Islam ban apply pala di apply benai Ila bendo ma, setiap hari pentit lang di way, nama kini kita berang terikam $2 ya. Nanti aku mengiswa ma, pentit lang di way lo, sekarang pinong satai kita ada long member jang pi, baik office jang ni. Sekarang yang aku akan tertaiki, tapi dia ban still dikenai ke baik benai jang pi ma, monthly contribution, bisa still sampai kasih benayang, tapi akan still mana senam. Tapi cuba di break, dikan still asnam asnam, tengah sen bila ban default. Jadi klensil man senam, sebab senam di still atau like klensil atau self klensil, sebab kita ada application di office jang ni. Madam Jani Pat, Deputy Labour Commissioner, inspect di in jang ni kum ilah ni kan mati dia dekat jang pi. Dia taruh kedai tang asin. Tapi di long member jang pi, sebab ada post senam di long member tang asin bila ban break ini klensil. Ma, jadi plat ika asin supaya break license dan sesaat tu long member. Dia bahaban kenbau bahaya kita dia thor di wiro. Tapi dia ban sel tikna man senam. Tapi plat asin di sel tikna so asin bila break dan break apa dan Islam di Islam sel bila ada saat tu long member. Dengan tepat kita kenbau mai ni especially ni timeline dia kita buat live convocation di berkelak apa Islam. Sebab bandekan mak nak pinjau kita mentor, bahkan orang setai kita long member jadi. Datang kini. The district east and west Giant West Giant. So long way in district long derbak bahwa kita ni cement plants. Mo di long hoi kita role kita itu support kita bentar dengan sarkar. Mo kita role kita private kita yang private kini kam dia. Mereka jing, ada muncul nak kawai kalau ba, ini kisah plans nanti unda kalau nak ratio di baterai kisah plans, kalau nak buat ni sen mengipet, muncul apa
ngapa ni ku pi bang ada jadi hil katan san ngambil buat kemai sini ngami nak jadi hil di kuar aku ayah sih dengan tip hak umno kisah plan kia itu mungkin tray umno kibreu itu dan tu terus jadi macam apa Kadang ya kan di lokal sini kaduna bagi semen plans, maki buat bagi semen plans, kita di national level semen plans, sekian juga kelah ya pak. Di dah long ke balong tak ini kami, mabrusi sabar kata bilik siri saya bar, pintit bahawa kam ke bunsuin ke kam ke employment bagi ya, kam ke jam di jenis kiri, ni nak sokak kiri nak private sector, nak semen plans factories nak ini kita. Dengan pergi factory so pun hat ke duna bagi NONGTREI jeng sementara jeng kena jeng lokal di beri jeng nanti nami halia tiba sementara di factory ni kita kan factory plans nanti mentah pun jeng belum no kalau show belum no apa di benda bahar bagi nanti lokal NONGTREI lah di ladang perkat macam obli kemudian berdua union deba plan dibagi pet ikan issues bahar ngabun sin nabar ise kadang isu bagi lokal KYNDUHLANG NONGTREI di semen plants KYNDUHLANG NONGTREI di factories makdam di jingek bagi ketika bang jingek ba official structure di awal bagi ke jiput bagi pumi nanti establishment ni nanti di factories ni ba garang idam ki union selagi nanti shundu ki union dan tidak sampai di jingek ba kenang ba kin tetap itu ki factories kin kilum thangla iki lokal KYNDUHLANG tu maka scope jeng kejing scope banyak kan jam hakini private sector kalau kau bayar ha mana bangun sini inta ki buat bertemi kita factories kan buat ngiri perkat ini pet ini busia kita momentai la wan jeng ni dapat la wan no itu milik la wan training siapa napo ni dah tengah lengok bagi training di long interested first time we only bagi wan training tengah ngapet bagi long shot besar bersempat bertit iki jenon kan dia kata orang saya training ternyata ni bang saya nang ya shu bagi mudah perkat ni kita komplain kami ni bagi perkat ini kan yang local issues sebenarnya orang tay orang ipek di banyak area right that is very good tapi yang di mentara hingga dari lah ini private sector kami di semen plants ni beri di banyak kampung tu umur kan working conditions ni kita memang kemudian dia should ni lagi badan tu bersama dengan penbet bagi management dan bagi beri lejungi kinu apten kamsokar mantap kamsokar ke apa ini bersama ni ni private sector de kita union kita bereng makin long ti men ki kon dia dah dibapai kam ke kom de kam di lokal ni ke depan biar aku ni kam ki maka di semen ki factory sudah berkasmi ke hok ni dalam jadi guys lah bagi kena jengi ki kon jengi ki mo ki kinyo kita jam itu dia tam makin long starting up kamsokar ni kan bersama